Ngiyethemba uyalikhumbula livesi lelithi uNkulunkulu ukucophe esandleni sakhe noma ukubhale etandleni takhe. Jesu makaya esiphambanweni abethelwa, ngazi ukuthi bekayawucopha ligama lakho, ngoba njalo makabuka la kwangena khona tibhikili, ngazi ukuthi ubona ligama lakho, uthi kungenca yakho ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle, cela kukuhlephulela encwadzini yamaHubo 103 verse 13 na 14. Njengoba uyise anesihe kubantwa bakhe, ngalokufana nako simakathe unesihe kulabamesabako. Ngobe uyakwati kubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Mawutawuphila impilo lengeke ube nekutenyanya, impilo lenekudzinwa ngisho uphumlile, impilo lenekudzinwa ngisho ubuye eholideyini. Mawutawuphila leyo mpilo leyo, dade ukuthi ungubani. Livi lenkosi lithi uNkulunkulu uyakwati kubunjwa ngoba wabunjwa nguye. Lithi uyakhumbula ukuthi uluthuli nje. Yinkinga mawungatikhumbuli wena. Uyabona mangabe sewephuka umbala, kepha ufune kugijima njengemuntu lonembala, utaba frustrated, ube stressed. Mangabe ufuna kudla ubhashe emathambo, kanti sewabade matinyo, utawutilimata ngaleli thambo mawungatikhumbuli ukuthi ungubani. Mangabe uticabanga ukuthi unemandla onke, kufanele tonke tinto utati ukwati kutenda, utawutifahlata utilimate, ngoba uNkulunkulu uthi uyakhumbula ukuthi ulubumba. Ma ufunza incwadi yamaKorinte ekucala sahluko 10 verse 13, ekhathi nekhathi kulelo vesi kunemagama lathi kepha uNkulunkulu wethembekile, yena angeke avume ukuthi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Uyeva? Kusho ukuthi emandla akho alinganisiwe. Kukhona la uNkulunkulu abuka khona athi hayi, lokhu ngeke kukhona kwethwala, sekungetulu kwemandla akho. Wena mangabe ufuna kwethwala tonke tinto, ufuna kwethwala bonke bantfu, utaba nenkinga, ube stressed ngekuthi angakhoni kwethwala nakuya, angakhoni kukhumbula nakuya, ngoba usuke waticabanga njengaNkulunkulu, kani wena awusiye Nkulunkulu, unemandla lalinganisiwe. Njalo mangabe utikhanza awunakuphumula, uzama kuphumula, akuphumuleki. Noma ngabe uhambile uthi ufuna kuphumula, awukutholi kuphumula, leni uzama kuba ngumuntu longasiye munye uNkulunkulu. Wena usidalwa saNkulunkulu, ubunjiwe. Munye umnini mandla onke, akusiwe umnini mandla onke. Kepha waticabanga ukuthi ungumnini mandla onke, utatenyanya, utawuphila impilo yokutenyanya, kuthi lokhu angakhoni leni kukwenda. Kufana nekukhohlwa nje. uNkulunkulu longakhohlwa, ungukhunjuliwe wakhe. Wena mangabe kuyendeka kuneno bekumele uyende itolo, wakhohlwa, ungatenyanyi, ungasho ukuthi ngiyatenyanya ngibese ngikhohlwa njani. Cha, vele ungumuntu. uNkulunkulu uyakhumbula ukuthi wena ulubumba. Tiphathe ngesihawu. Mangabe ukhohliwe, tsani kepha ngilokuthi ngilubumba. Mangabe kunendo longayethwali, tsani ngilokuthi kepha vele amandla ami alinganisiwe, bekufanele ngingakhoni kwethwala konke. Wenda njalo
utawuba nekuphumula emphefumulweni, ube nenkhululeko emoyeni. Amen.